tuntruma Rawngbawlna Chanchin kan ngai thlak tur chu Fiji atangin amatonga ti Fiji rama Rawngbawlna Chanchin ani pathian ko na nge ni in ka hria ka hlam chia theilo ka thinlunga min tur ut uta ko na chu ka hlam chia theilo ani sang nei somni pathum kuma podcast sa ka Chanchin ka soinu khan thilro pui tak ka chunga alo thleng trep to ti karinga chumi nu thlare lo te a chuan theology a degree nein ka graduate a pathian min tirna apianga kalchu ka chakin ka phur to hle ani ka nadil masak ber chu tongu misona chaplain na kha ania kar ni nuwa ka dilna min pomsak nu chuan phur tak le in rin tok na nen tong try chungin ka in siamol mola ka missionary post masaber tur ani done mo ka ti a nima sela katan rang takakong ain hong ang bukhan ain khar le ngal tamaya mission chuan athutluk na chu angai to thale a min mamole talo ani Adventist organization danga te mission na kadil kwala nima sela kadil hlotling hlei theilo ka beidonga thengil le hlam chia ni main ka in hria a nima sela finna thukam khat lekin engkim athak tang lamani minzirtir thin tu mi pakhat Dr. Tabua Tuima chuan kamita min ena khovel mundanga ipen chu ma in Rawngbawlna chu Fiji a tanro ti in minrila athusoi chuan ka thinlunga zung akaya chumi nu rei vaklawa chuan Fiji missiona administrative secretary nen kanin tongta a mission office a dilna mumal tak thelu turin thumin rona thinlunga in ngai tlom tak chungin ka Chanchin toy te ziakin ka thelu ta Fijian tong mangtu te zinga Rawngbawlna ka chak thule communication lama tho ka chak thu te chu ka tar langa kumsang ni sumni pali mars thla chhnu lama chuan pathianin ka be sei hau lo kong min hon sakta khopui chunga kaushan pathum vil turin minda a nina emo hlo emo awanga thok kanilo ko na ril ru in pek na le Rawngbawlna awang chau ani khatni atangin harsatna khir tak tak ka toka kan tong in an lo na chu kalon chho ngei tur hlang sang tak ani Fijian tonga nal taka thu soite tong trai tele mi te Rawngbawlna sakte ka thiam thuai angaya ni khat chu upapakhat nu pui hian kan member then khate hian kan pastor thar hi sap tonga thu asoi thina wangin andu waklo ti in asoi ruzewa mi then khat dangte chuan engwangin nge mission hian no panglu tukte aron tirni anlo ti ve boka kumsom ni pani chau kalani si a antu soite chuan mintina hle a nima sela chu chuan minti beidong chuanglo ka thilti ka thulpha chuang lova ka tong traya malam ka panjela boy ve tak kani sabat nia chuan katlanton chena kaushan pakhata sabat school ka manga adanga divine service ka manga kaushan pathumna ay ka mangle boka kar tluanin tong try in khomte thalai program tele small group Rawngbawlna te in ka hun chu akhata nima sela boy kara thilo mom deu alo thlengta kami te chu ka hrethiam tana an tong chu ka tong alo ni veta a an rinna po ka hlo chuak veta te chuan mei thla bung thar ka kaya hope FM Fiji a kan kaushan show coast to coast breakfast show a chuan host turin min soma ka tong swal nok noka kholman te po ka zeilo hle a zanrei tak thlenga tho angai awangin ka chaw thin hle text le email mangin thungai nom lo takte ka dong fowa nima sela ka top du chuang lo ka zira ka ngai thla a ma ka son zela zoimuangin Fiji a chau lo po khovel mun sang sanga ka o chu an lo hrethiam ve ta tiala van boruwa ka chuan testimony tele kaushan inzirtirna te ka soya thu tak puang chuakin alo ngai thlatu te ka fui thina leya ve thung chuan ka mimal nuna thlipuina satak chu ka bele then thung hlo ka nei lova chuti lain midang te pui turin phurit ka phura ka farnu kumsom poruk mi lekha zirna ka tumsaka ka unau pa pakhat har satna awanga school cholta tanpo chutianga tumsak ve chu karil ruka
tram thum chung atan an fi tum sak katiama pathianin min pushuk sak karing tlat ani aharsa a nima sela ril tramin kom ngai bik lo kan head elder hian min chok ve thin hle a achang chuan mi hriat lo hian thil pek chete min pe thin katana thil phalna kha ka thei hil ngai lo ka chol ve ni thotran ni po hi katan ka mangai lo tar enkol na chuan volunteerin ka thoka henga tang hian pathianin in ngai tlomna min zirtir se ti chu ka tong traina ani a an rong ka bol sak thin ku chuar taktele mitfing takte kaltlangin pathian chuan min zirtir tareng bok ani chomi nu chuan basic sign language course zaizira tongzirna kenziak ludve a tharuk chung kar khata voini ka kalzia November ni somni palia khan ka graduate a chumi thavek chuan ka farnu te pani school fee chu ka petla boka thilmak dik tak ani voina chuan is Java Indonesia ina tanga hlataka pathian du na ningei boxia chuan ka oma skula saptong ka zirtira zirlai te chu wal outaka iswa chanchin soi an phallo na huna chuan Krista nung chang ang nei turin ka kai hruai ani theito pin ka beya malria win ka in hria biak in mutur om box silo chuti chung po in ni tin hian hei hi imison field ani ti chu hriat non tirzia kani a isua chu englai po a ka kianga om ka thian thaber ani ti thudik chu karing tlat ani kei ka kalang ti thupui nun chua pui tu te zinga ka tel thei hi kalom hle ani kei ka kalang ka chung te hne na pathianin ka tong traina changin ngolveina atangin achan chuaka kei ka kalang ka then om te hne na ka unau pa ka kazen school kal thale turin ka puya kei ka kalang ka na thona muna ka ole ka hunte media le thuziak rongbawlna atan ka manga kei ka kalang kol kil thleng po in tuna ama mingpo zalen taka ka soingam lo na muna rongbawlin ka omta nima sela waisen takin kanun chua pui thei hei hi karin na ka rongbawlna le ka inpek na jin kong chu ani Fiji atangin is Java pathianin kara bitina chuan min hruai zel ani cholni voisong pathum na tholom pa sathen khate kha South Pacifica Hope Channel Television le Hope FM Radio Ministry Chanpuinan man aloni to a Solomon Island le Vanuatu Children's Health Project Chanpuina tur tun kwartara cholni voisong pathum na tholom I thodona wangin lom thu kan soye khati zong kha tun tuma Rawngbawlna Chanchin kan ngai thlak thei chu ani